Podnebne spremembe vplivajo na vodne vire v Evropski uniji. Pomanjkanje vode in suše so vedno pogostejši pojav. Zaradi pomanjkanja vode je prizadetih vsaj 11% evropskega prebivalstva in 17% ozemlja Evropske unije. Evropska unija želi vodne vire v prihodnosti zaščititi tako, da se voda v čim večji meri ponovno uporabi. Noi possiamo riutilizzare fino a 6,6 miliardi di metri cubi di acqua. Teniamo presente che oggi ne utilizziamo solo 1,1 miliardi di metri cubi, quindi abbiamo un potenziale enorme davanti a noi se impariamo a farne un uso efficiente della risorsa idrica. Vse to je del krožnega gospodarstva, zmanjšati, ponovno uporabiti in reciklirati. Enako velja tudi za vodo. Parlament podpira načrte, ki bi omogočili ponovno uporabo komunalnih odpadnih voda za namakanje v kmetijstvu. Evropski poslanci želijo spodbuditi uporabo vode iz čistilnih naprav za namakanje polj z živilskimi in neživilskimi pridelki. L'acqua può essere riutilizzata in principal modo per l'uso agricolo, ma anche per usi civili. Države Evropske unije bi lahko vodo ponovno uporabile tudi v industrijske in okoljske namene, ukolikor to ne bi škodovalo državljanom ali okolju.